ebina rabo blanco, ebina de Corsou. O que significa para nós? Quão importante é para nós proteger. E nós sentamos junto com Dominique Adrians e Eric Houtepen, que também conta nós vista de ebina de nosso Parque Nacional Carmabi, Christoffel Park, Sete Boca. Dominique, Eric, bom vir cerca de nós. Dank. Vertel ons iets. Nós conversação lá em holandês e papiamento, que me diz tige paciência conosco. Dominique, bom vir cerca de nós. Conta-nos algo de ebina rabo branco. Bina com o rabo branco, tá, nós temos quase 350 na todos Parque Nacional, na Christophe e na Chetboca também. Okay. Inteira área aí? Sim. Kuta, moça, tem parque. Sim. Pero banda DJ também nós temos bina na Bullebei, Landfill, outra área, Knepa, Sigumi, Jamkok também. Dus nanta die diferente área en nós queremos 300 ongeveer. E a meta cabeça de Christoffel Park e onde é meta do governo tá para manter a natureza e turcos que tá caidem em natureza. Mata não palo, pero especialmente bestia. E para nós é bina tá coisa hobby especial do mundo. E essa aqui é hobby no nosso. Nós temos 300 bina na Kosovo. Botar quantidade chiqui na Isla Margarita para that's it. Único, especial. É especial, não? Okay. Nunca do mundo nós temos bina. Dus para manter nós está só dus não está bem não está viva, não está solteiro segundo minha. Ze lopen alleen, hè? Nou, nota bij. Met z'n tweeën. Of met z'n tweeën. Okay. Maar niet in groepen. Niet in groepen. Ze lopen niet in groepen. Nou. Nanta hopi shy também. Nou, heb je nata bestia hopi shy. Vertel me iets over dat. Weet je, ze komen de mensen niet zo dicht bij de mensen. No, na nota na niche e oreia tá hopi sensitivo. Dus não tende voor die grande distância hende e não role parfum, deodorant e tudo. Van ver. Ou seja, hopi leu. Dus e não schichten. Não sei que tá a palavra na papiamento exatamente. Não schuw. Não schuw, sim. Não se nós temos visitante na Christoffel e Chetboca e é difícil para visitante vir a fora para mirar Mas também para nós é difícil. Nós não queremos de palo e color e nós trazemos diferentes portretos para pôr na website e vídeo também. Se especialmente em temporada de seguro, você turcos de chinês e marrom e não tá mire. Dus não tem. Dus, pero não oreta grande, dus não tá tende e na niche tá bom desenvolver, dus não tá role, não tá gusta gente, dus não tá queira com distância, e não tá canando, a maioria tá canando solteiro ou dois, mama com you. Die komt importante para nanta assina ding vrijheid. Que nanti é vrijheid na mestre de área grande para nancana. Botar a visa algo, waar moeten ze in zo'n groot gebied lopen. Ze hebben gewoon heel veel ruimte nodig. Als je ook vergelijkt met andere gebieden waar deze soort voorkomt, niet de Curaçaose ondersoort, maar echt hetzelfde soort hert, bijvoorbeeld Amerika, dan zie je dat ze dat 5 tot 15 herten per vierkante kilometer worden gezien. En dat is gewoon niet veel. Ze hebben gewoon een heel groot gebied nodig. En hoe groot is ons gebied hier, waar ze rondlopen? Het Christoffelpark is 23 vierkante kilometer. Oké. Nou, met 5 tot 15 herten per vierkante kilometer zit je dus tot 100 tot 300 herten. Volgens de data vanuit Amerika.
Deze data hebben we niet voor Curaçao verzameld. Misschien zijn de dichtheden voor Curaçao nog wel lager. Dus misschien maar 1, 2, 3 herten per vierkante kilometer. Wat doen Maar jullie ze komen ook buiten het park voor, wat dus al gezegd wordt. Hè. buiten? Oké. Het is niet alleen het Christoffelpark. Oké. Wat doen jullie daar bij Christoffel om die herten secure te houden? Kijk op Santa Hasi. Ja, onde ik was nos no po hasi, ta papone hekwerk is taka rond die parque. Die kon no pa sobre nang meste di move, na banda die outro banda, e também para prevenir incesto. Ou seja, bom mester população saúde. E salubridade, tá solamente se botar lá na cana, rond, come, bebe, tem área largo. Dus assim na parte die park tá tem hekwerk e parte não tem hekwerk. Dus tem bia nós tá mira bina na chita boca, pera na cana rond voor botar, die knepa, osa na outra banda, dus tem bia nós tá mira banda die caia. Sim. Osa in nanta core te chita boca. Sim. Pero você está organizar daar bij na Christoffel e Chete Boca também. Você está organizar tour nang passport mina? Ja. Sim, é? Ja, pero lastimamente, o sea, não está schuw. Quando vai não fácil, né? Não, pero nós tem tour, tem à tarde, nós sali voor die militari 4, Land Cruiser, e nós vai tem área de Serubiento, é atrás de Cruzeiro Christophe, e a banda, dus se depois de militari 4 horas, tour visitante abai, tráfico abaja, não tem tráfico mais, e não está mostra mês. Okay. Dus tem bia nós grava, die va portret e etc. En het klopt, toert deer spotting. Nós tem bird spotting também, para. Pero tem depender van segundo a temperatura. Volgens mij is het ook met regenseizoen en dan word ik hier nog steeds onzeker. Dus, Pero que temporada moet wak nang mas fácil? volgens mij zou je kunnen zeggen dat regenperiode ziet ze wat Regenperiode komen vaker, ze maar ik weet niet vaker. of dat waar is. Kijk, nu is het heel droog. Het hele hoop bladeren zijn van de bomen gevallen. En daardoor kunnen wij dus veel verder door het bos heen kijken. Ja. En zie ik dus meer herten nu dan november, december. Wanneer het echt het hele eiland heel groen is, dan zie je dus minder herten. Zorgen jullie zelf voor eten voor die herten? Nee, Zij zorgen voor hun eigen eten. Wat eten ze? ze kunnen allerlei soorten kruiden, kleine planten eten. Ze kunnen ook envrouw vertrappelen en opslurpen. Dus ze eten de lokale vegetatie. En water, wat krijgen ze water? Het is zo droog nu. Ze halen ook water uit hun eten. Dus door bijvoorbeeld die envrouw te eten, kunnen ze water uit het eten halen en kunnen ze genoeg vocht binnenkrijgen om een droge tijd te doorstaan. Sobre umbina, porque era sin agua para 2-3 días segundo. Okay. Mas sobre si nang ta bebe agua en nang ta gusta área natural. Por ejemplo, nós temos diferentes pos, tem parque, nós temos pos montón, tá, ja, a meta bisa na holandês grande vijver, bonita, en nós temos diferentes portretos nang ta bebe agua a banda e eta yeng, dus nang ta bai a banda. E na maneira ou outra, pero minota científico, a mim tá queira não tá como geração, tá bisa é outro, mostra é outro, a banda tá água de antes. Okay. Dus a mama tá mostra e baby tá mostra é outro não. Não sei of het is niet wetenschappelijk. Dus não tá usa agua de pos, os montón nós tem, também nós tem baki, por a parte de monumenten, na Landhuis Savenet,
nang tabay ayabanda, posti pia, posti kabay, osa. En ding passado temporada di sicuro, nós tá pone baki de plastic, pero nang noke, nang ninga bebe, sobre Nang que mais é natural, não? Ja, De natureza. nang sobre hende, nang ta hole e hende kuda mishi opone e baki, bosa, en dus nang na a bebe. Dus uno, si nang ta bebe 2-3 liter. Si nang nota hanya awa, bosa, nang por kana gewoon 2-3 dias sin awa. Of op ta bisa nang ta trampa di bo infrau e bebe awa di cactus infrau, bosa. Eta nang ta biba 4.000 anya, non lo vida 4.000 anya nang te. Nang binko Indian, den barco. 4.000 anya, eta echt. Zitten onze herten in gevaar? Ja, diferente cos, sobre nossa tramascas, nossa mira FKP que tramascas para habitantes de Kosovo, pueblo, pero para área para trabalhar, que é echt logisch, sobre nós tem 8.000 gente de balista, que busca casa, dus me moet compreender, pero depois bota bulldozer área e bina, osa ta spanta e vai. Dus agora que nós tem mais, a Savonet, Knepa, Santa Cruz, bosa, Bullebay, nang ta busca área kuta, nang ta sintia so mes proteger, tem água e sombra e palo. Dus dat uno. Dus uno ta verstedelijking hoe ons ta bisa na Hollandes. Dus mas kas nang ta pusha nang tráfico, mas kaya ta pusha nang. Kiko mas hende. Hende ta kwe bina osa Mata kuebina? pa come. Wow. Sobre, Sim, é pouco tempo nós impossível. tivemos publicação um pouco dia e de nada kuebina. Conta-me algo desse aí. Que men você está na altura com ele. Wel, nós arranha e artículo e nós toch que visa algo, nós está Kamabi e nós está assim research, nós dona conselho ao governo também. Não somente riba tortuga, nós está tortuga, nós está monitor para, mas também bina. En onde é coisa que nós reparar, nós arranha quantidade chiquito e a meta bisa delantar e área tá grande, 23 km. Nós arranha, nós quase não tá, nós fallecedor de idade of whatever. Pero nós arranha candidato chiquito que mostra coisa física estranho, como não está borracho. E nós fange dona doctor de bestia e 4-5 nós arranha, nós tem suerte. E agora que nós está querendo não tem maleza neurológico. Ok. E tá uma maleza de cabeça. Nós não sabemos nós que lá é weefsel, dus cerebral, bij na Hollanda, Universiteit van Utrecht, para fazer research mais profundo para waar Kiko is aqui tá. Nós temos maleza na América. Que infecta grande quantidade. Moet jij misschien iets zeggen over dat zombievirus en een hersenziekte in Scandinavië? Oké. Maar het is op dit moment, het is niet dat. Ja. Dat weten jullie niet. Dat weten jullie niet echt. Ja, dat weten ze weten dat het niet dat is. Oké.
Maar ze weten nog niet wat het wel Waar is. het wel is. Oké. Maar dus niet, Heel onduidelijk. dus uitsluiten, dat om die ecos researchers te hasi aki nang tambe, kiko in not, in nota, en porta eta pero nos no sa. Nossa, sim. Pero nos que toch aconsejar gente, o sea, para Mion evitar. No come. evitar, No come bina. evitar, para sobre bonosa o bo a comer puta salud of puting in maleza te ainda nos sa nada de je. Sobre mister die hace uma investigação mais profunda. Pero nós mesmos está consciente também que não somente para a maleza, mas é uma bestia protegida. En het is cute. Het is ons Bambi, no? Sim. Sim, tem como para comer uma bestia assim. Ja, maar sobre te ainda hopi in nossa. Onde amita hopi orgulhoso para Kamabi, dus meta para t-shirt, hoopje stoffelpak. E se meta bij naar hardware stores. Hopi bia met een groep die hen het informatie die bij parken en dan hopi great. Dus hen het kaweta en amita bisa bin wak e bina ting bina nang ta bisa. Itu isa siguro no bing trempang bosa 6 horas mitad di shit botan mira bina bosa pode bai en bin wak e. Pero hopi hen no sa. Eta quiere eta sprookje. Walt Disney sprookje. Correto. Nós estamos falando nada bastante nesse logo também, não? Kijk de binara, jullie hebben ook op die logo. En eta proteger. Dus iguana também. Dus bina En ta zij dan met die proteger. hopi dan? Ook hebben jullie ook van die Johanna dan in Christoffel Park? In die park? We hebben ons ding natuurbanen na Cossau, Sim. no? Pero iguana ta voor die lei proteger também. Porque ele não sabe. Quando o México né, quando o come, quando o exportar, ou seja, nada. En het is ook para bina, te proteger. Como elefanten naar Afrika of neushoorns naar Afrika, ou seja, proteger. Of sobre nothing hopi. En ons mister die, ou seja, hij consciente, het is coisa speciaal nos ding. Ou seja, solamente na Cossau e na Isla Margarita, nenhum país do mundo. Het is a mesma coisa que panda na Japão, não está proteger por uma grande área para proteger. E na África, por exemplo, não está bezig para proteger elefanten. Ou sobre se nós está queira, ou seja, de 5 anos não tem elefanten mais no mundo. En dat is een coisa para Ibina. Ibina também é assim. Ja. Pero esta protegida de lei, que coisa passa assim na mesa ganhar com Ibina? Tem sanção? Het is een oude wet, maar in principe maakt het niet uit. Het is een goede wet. Dus hij moet aangepast worden, gemoderniseerd, maar de inhoud van de wet is wel goed. Ja. Want vooral voor wat betreft die sanctie, hè? Want je hebt een wet wel, maar voor 50 gulden. Ja, daar kan ik verder geen uitspraak over nee, ik doen, weet het. dat is Ik niet weet aan mij. Ja, ik weet het. Want vroeger waren meer van deze herden dan nu. Ja, naar veel alle meer. waarschijnlijkheid wel. Que menos meeste toch die een caminho que nós também proteger. Maar dat is wel heel moeilijk om echt te bewijzen hoor. Er is zo weinig bekend over de Bina. Ik durf niet te zeggen hoeveel er nu zijn. En ik weet ook niet precies hoeveel dat er 100 jaar geleden waren. Ik denk dat niemand dat precies weet. Jij bent wetenschapper hier, bij Karmabi. Doe je iets aan die research van die Bina's? Ja, we hebben ongeveer een jaar geleden het monitoringsprogramma voor de Bina weer opgepakt. Dus wat er gebeurt is dat tijdens de reguliere tours, georganiseerd door het Karmabi en het Christoffelpark in het park, houden we bij hoeveel herten, hoeveel Bina er worden gezien. En de rangers doen dat, die houden dat bij. En de data sturen ze op naar mij. En dan kan ik hopelijk over een paar maanden de eerste data van het eerste jaar gaan bekijken. Met GPS, hè? GPS, maar het is vooral gewoon kijken wat zit ongeveer waar.
blijft heel moeilijk, want dan kan ik nog steeds niet zeggen van Curaçao heeft 323 herten. Dat blijft heel Het is moeilijk. heel moeilijk om te zeggen. Naast de monitoring door de rangers gaan we ook een ander programma beginnen om te kijken of dat we meer inzicht kunnen krijgen in echte aantallen van Curaçao door middel van camera's. Dat gaan we over een paar weken beginnen en dan moeten we kijken hoe dat gaat. Kijk ons proberen, wat kunnen we aan de gemeenschap, wat kunnen we aan de gemeenschap zeggen om, weet je, hun bewustzijn, we moeten hard op hun bewustzijn werken, om die toeties hier, die beestjes, weet je, echt, En Bambi's. die bambis, bam proteger nang. Ja. Tiene cuenta que nanta nos mesta proud di nang, so make men, nos ta undi poco país na kuting, undi tiki país na kuting. En met dat ons mascotte, eigenlijk Ja. met dat ding ons wapenschild. Correct. Si nos persoon daarbij dragen een wapenschild, hè, het arriba zo t-shirt, es un limitame, o sea, es tortuga, es bina, palabrua, también, o sea, nos muestra un orgullo, nos tiene algo especial que nos no tiene en el mundo. En si bota mira dan is die eigenlijk geeft door aan ons, we mira na onda, dus nos por hinka ding en research. Por exemplo, si bota mira bina toevallig, ding go pura, no vai usar jagnang of whatever, pero trampotret, bisa na onda na boa hanye, osa imanda pa nós. En assim nós tem bota ajuda nós para poner ajuda nós tour para proteger e bina para saca portret manda para nós en visa na una boa amire. En assim bota ajuda nós tour para ideia, para mapa de Curaçao e nós tá poner boa portret ou boa informação riba e mapa. Esta ajuda nos tour. O Santa Hanya ku toch gente que visitar nos onde já foi tem mais interesse para nos parque nacional que nós mesmos aqui na Curaçao. Ja, wel, osa hoje em dia é difícil para sobra. Hoje em dia tu reneta traz bucket list. Okay, things to do on Curaçao. Nang tawa TripAdvisor en dia coisa que arriba é bucket list, aparentemente tá é desafio para subir zero. En hopi gente também laat. En nós tursa o nota hasi atividade cosa depois de 7:30, cosa tá hopi calor. Dus pero aparentemente dus nós tá onde nós meta tá para dar mais informação para nossa natureza. Curaçao nós tem bonita área na Curaçao, você Patrick, na trás de Coral Estate, você Bullabay também, você e assim caminatas, bonita área, você vai que para e varawaras, você desfrutar que Curaçao tá dando a nós. Pero laga bo auto, bo quad, laga na casa, o sobre hopi viaje nota realizar, o sa boude playa, boude área de São Pedro para hebben, tem webo boude je, die kita é palavra trobe, krabbetjes, sim, danke. En op je nota realizar e turista nos meste de ajuda também, para sobre que op je não sabe tampouco, não tá pone e piedra riba outro, para sueño, para não sueño. Pero en tá bom para natureza, de com, para sobre botar que piedra fora de praia, e posa pone na outro, deixa torno whatever. Pero botar kita e cas voor die beestje chiquito, lagidishi e tudo, dus não tá queima. En dus nossa comissão para tra bordje,
por favor, não põe a piedra ali para outro, para sobre tem bestia, bota quita na casa. Ou seja, então a mesma coisa, não vai como quatro, ou seja, para louco, vai na Bullebye of Sint Michiel, para sobre tem webo baudije, e também bota espanta e flamingo. Dus se você has um hobby, ou seja, puntra nós que área, ou seja, não tem bestia bauditeira ou banda DJ, ou seja, bota espanta. Dus assim, você pueblo te ajuda também. Pensa bom, botar lá para a boa família, bom neto, para nosso futuro. Para o nosso futuro, Yeah. seguro. Dominique Erik, danke para a explicação. Eu quero que nós temos na casa. Porque mesmo é consciente que não chega nunca mais. Nós mesmo virar consciente, nós mesmo virar atento, nós mesmo proteger nossa natureza, nós mesmo proteger a área não que está atrair. O que nós estamos trabalhando hoje duro para agora, que é nosso turismo, nós rende na mesa também mesmo conhecer nos área natural, nos parques nós mesmo conhecer. Então mais que tudo coisa, tem conta que é bina tá bestia proteger. Não bote de botar eu, e não tá para botar eu, é para nós waque, canarão, queiro, se nós por waque, então para nós saco e te, é tá se só único. Danke, hartelijk dank para compartilhar com nós. Danke extra, Sim. para Então, tomar tempo para vir aqui não. sim. E nós está aqui pendente. Ok. Que com qualquer research, começar qualquer, Erik é o wetenschapper, nós aqui pouco dia nós também temos par de informação mais de Erik, para nós poder apresentar nos cinema. Ok, danke. Ok.